Ассалому алайкум апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. Ҳазор раҳмат ки шумо дастгирӣ мекунед. Чӣ хел апои азиз ҳастед? Чойи саҳари мо аямиҷа сар шид. Ширбиринҷ ба мо биринҷ даркора. Дар биринҷи мо камтар ба об мепазад, ба шир арара мекунем. Мо ширбиринҷа без шакар мекунем, намак қатӣ, камтар намак. Чӣ хел ки дидем ширбиринҷи мо тайёр шид. Ҷалакай ма дастома шуштум. Инҷа орда мебезем. Бисёр подписчикои ма савол додан ки ами хамир хелира ишон бите, шумо чӣ хел мекунед нонотони хел меоянд? Тамошобинони азиз, чӣ хеле ки дидесен ман орда мебезам ки ягон метак петак надошта боша. Хамири мо просто ами обай, оби ҷӯш қатӣ ханак арала кадагӣ, намак меандозем, дрож, тамом. Дигар не руван дорад, не шир дорад. Бисёри одамо шир медозанд, руван мерезанд. Мо дар орнами нономон вообще намедозем. Чӣ хеле ки обични ами об, намак, дрож. Орди мо орди сиякай, ай орди тасмаи сафеда, ами хел хушрӯяи сияк бамаззай. Чӣ хел дидем апои азиз, хамира мо шӯридесем, мехелем. Чанд қасм бисёр бизанем, амоқа хамир хушрӯ меояд. Ма камтар ишон метам. Тамом. Чӣ хел ка дидем хамири мо тайёр шид. Ҷа мебонем, руша маҳкам мепечонем. Ҷои гарм боша дар 2 соат мерасад, ҷое ки хунуктар боша 3 соат. Ами хамир амиқа вақт дорад. Инҷа мо рӯи хамир да камтар об мешапем, зуволора мегирем. И хамири нони ма 5 рассчёт гирифтагиай. Ма 4 зувола мегирам. Як зуволаи ами нон ма прошки мекунем. Мо ҳар вақти ами хамир кардем, як зуволаи нонша прошки мекунем. Тамошобинони азиз, шумо монам хел кунед, хушрӯ меояд прошки ба ами хамири нон. Не ки фақат ами бе ширу бе руван боша хамири нонтон. Камаҷа хамирора зуволома рост мекунам. Бо мебонем да 20 минути дигар, да 25 минут рӯ бигира хушрӯ бо духовка метаспа точина. Ина тамошобинони азиз, ин ами зуволае ки ма гирифтам ай хамир. Майда зувола мегирем. Ҷа мемонем. На, иҷа ман уже нома тинак кардесам. Мо мухбар дорем, мухбар намекунем. Ба ами таре лаганча намихел гил медозем, намихелиш мекунем. Шумо хай тамошо кунем чӣ хел. намихел ба лаганча гирд ба гирд мекунем. момаи ма михел нони момаи занакои пешам хел бисёр мекунанд. нонора гил дозиша. На тамошобинони азиз, акнун инҷа мо дар духовка мондем нона. Нони мо аллакай сирх шид. Нона чӣ хел ки дидем бо воша пухтан мегирем. Тамошобинон, чӣ хеле ки дидесен инҷа 3 нони ма бондак. Я нони ма кӯдакош шикастанд, ман нахостам ӯро ишон битам. Не, мо бароям зуволае ки ай хамир гирифтем гуфтам прошки мекунем. Ҷа мо пиёза майда кардесем. Инҷа мо тайёр кардем. Хай мо медонем да зербаки ами чизи мо прошки мо чияй. Фаршай, пиёзай, зирай, намакай, мирчай. Нахел тамошобинон. Инҷа тамошобинони азиз, чӣ хеле ки шумо дидем ман зуволора ҳамихел тинак мекунам. Ҷа аллакай ма рувана бондам, доғ шидесай. Ха 4 чима 4 мебара.
از ما 4 تاشا تیار میکنم میپزم یه ریز شیشون میتون با شما دیگه شکی پوگزه پختیم بعد ویدیو که با ایشون میتون ایور نونی اردیگندی میوری سیاکه با مزه خیلی خیلی تماشا بینان شما هم بکنین ایمی زولای نون تا خسرو میاد که ادیلنیکی می خیلی زولاشه خمیره ایو سونتره کمتر روغن بشکیم با خوبتر میشه و آسانه تیز تیز تنگ میشه و تماشا بینان عزیز ازار رحمت کلان که شما دستگیری میکنین سخنهای خوب مینویسین با بعضی ها خیلی کمبودی مرا میگه شما ادبی کده گپ زنین گپ را نمیتونین بلوگ ارشیدین خیلی من ادبی کده گپ زدن نمیتونم چه خیلی که گپ میزنم من خیلی گپ میزنم معقول نیست تماشا نکه سخن تم حیف نکه تای کامنتاری دانا نویس او گپی که با مینویسی من سراز удалитش میکنم یا заблокировать میکنم نمیخواد تماشا بینون عزیز من جا پای میروبان بسیارن پای خوب بسیارن اما یه خیلی آدمی که همین خیلی گپا را میزنم با دیزلایک میبونه زیرا اونو دوستا کاشش الپر میکنه های نوشتن او یه مینوتره دو مینوتره من خودم میخوام سراز او را удалить میکنم تماشا بینون بسیارن هم خیلی آدم ها در هر یک بلوگرایی که هسته دیزلایک میمونن خیلی دونوخ چون بسوادو ما هم خیلی گپ میزنیم ادبی کدن نمیشوه ادبی را یاد بگیر بعد گپ بزن خیلی که خیلی آدم بعد امی یک جای دیگه باشه بعدشم ببره بیا بلازش دیگه میشوه ادبی کمیانم خیلی میگه کیان خودشون من نمیدانم خودشون ادبی گپ زن میتونسته باشن یا که نه کسی چه خیلی که گپ زن فرقش بگو تا چی ترا چی غم گرفته نمیفورد دیدی معقول نشید استا ببرو هیچ کس مجبورم نمیکنه که چیکار اینجا مجبوری هم نیست خیلی کسی در چیزی معقول باشه هم خیلی نه تماشا بینون عزیز در اینجا من پروشکیام پختم یه ریزشه گرفتم بعد با ما پوگزه میپزم همه شایشان میتون با شما باید خسرو من اردیس برای سیاکه تیز سرخ میشوه خسرو میپزه با من زایده رسیدیم شما میدازم داروان خیلی که اینجا تیار شید نونای ما قطی پروشکی اینجا پای عزیز طرز سالات سبزیگی به ما سبزی در کرای چیسناک در کرای از این خیلی چیزی که ما دختیم چیم کیتایسکی برای کرایسکی مارکوفکا کدن ایم یک قاشق میدازیم مرچ میدازیم نمک میدازیم و یک دانه پیاز ما در روغن سرخ میکنیم خیلی که دیگه اینجا ما پیاز تفت داده سمی سرخ میشوه تماشا بینون عزیز در همی سبزی میریزیم مرالش میکنیم بیاد به مزه همی سالات هرچی خیلی که سالات هایی که در بزرگی خودمان به مزه در نظر من که او به مزه هم با همی بزرگه سالات کپوستی و سبزی بیاد به مزه میکنن چی خیلی با میکنن نه خیلی هم خیلی شید سالاتی ما تماشا بینون عزیز
خیلی هم با مزه میآید. شروع با ویدیوش هسته دارم ویدیوی من. اینجا تماشابینان عزیز، اینجا من سالاتای ترکگیجه بودرینگ، پامیدور، زلن، ماینز داره، پیاز داره، سالتی ما اینجا آش کردیم. سالات را من تیار کردم. اینجا پیاز، بودرینگ، پامیدور، болгарский برای سالات آش. سالات سبزیه، ایش سالات کاپوستا، ایش زیرابویا، ایش بودرینگه، ایش هم سالاتی ماینز خطیه، سالاتی کاپوست، ایش سالاتی بودرینگ خیلی پامیدور. تماشابینان عزیز، اینجا ما سالات رو جای آوردیم. آش کدگیم. خیلی من بعد ویدیو رای پشتیو میبونم. ای پس یمی سالتا آش تیار کردن ایشان میتونم تا آخرش خیلی هم نیست ایشان میتونم. جای سالتا قطار همی آش کگیه. ما این سالتا را اولی بوندم بعد ویدیو شاید بی میبونم. ای آشی ما با گوشتی گوسپنده. تماشابینان عزیز، خیلی که دیدین من یکی را تا آخر شایشون نمیتم، کم کم شایشون میتم. جمعه ما سبزی را داختیم، تفت دادیم، نخدش میدازیم در آش. خیلی زیره داره، پریپراوه برای آشه چسناکه. نمیخوال تماشابینان عزیز، خیلی که ویدیو را تماشا کنین پای عزیز. کم مینوتی ما کم تری دیگه بانده. یک دستگیری دیگه کنین تا اخیر همین ویدیوی ما را تماشا کنین. تماشابینان، خداوند هر یکی شما را نگه بداره در ملک غریبی. شما هستین ویدیوی ما را تماشا میکنین. تماشابینان عزیز، خیلی که دیدین اینجا ما برنج داختیم. خیلی ما ورداشتن دیگه شون بد نمیتونم، من پروسته کمتر عرلا کدن شون میتونم. تمام. تماشابینان عزیز، آشی ما تیار شد.